Kat badang jan kisngi jong ke jingjit ya kinong mikmat pajba syaying dorbar thoan ke jela kaban salong house number 1 kata house number Ahrajar Arpulai kaseng United Democratic Party Haribhoi District kala nang scam bat nang sutit dak jingwan penyeso jong kinong ilam na kiwei pat kiseng san perthei rengkat bat ki parlok bat ki kenhon jongki hakakat nyo terik upanai jeleu Ahrajar Arpuar layo ban pediang sungobha ya kinong ilam na kiwei pat ki kenhon seng san perthei syakane ke parti Riulum United Democratic Party hanong po haka jingi don lang jong kinong ilam kene ke parti na Ribhoi haka jingi don lang ru jong kinong ilam ke parti jong ke jela na nong ba shalong ha kene kesengi lap yang sobha ya kinong ilam na kiwe ki parti ki ba kentup ya uba baya hun lang makdo rengkat bat ke kenhun jong uba Doris Suleny ubri nong seng ya keseng bhalang Confederation of Ribhoi People uba Friday Jalong uba Dondor Rembai bat kiwe ha keju kepor lap yang sobha ru ya kinong ilam ke parti Kongres na Umroi Block Congress Committee ki ba kentup ya uba penskam berlangsun ubri presiden jong ke Umroi Youth Congress Committee uba lumlang lamarai lembat kiwe Hakabaya kini kiri pokmat na tem Ribhoi la pediang subha ke parti UDP dau Dr. Jemino Mauto ubadiu General Secretary ke parti jong kejelah haka jinga sikhilang jong ki wei nong ilam na ke parti ki bakentup ya uba Alan Tridkar uba Paul Lengdo uba Donbok Komdeng uba Michael Karhunai bat ki wei Dr. Jemino Mauto haba jengkren ulong bagi pajba kejela menta kila paikmat lut sya ke parti UDP ban yelam ya kejela baro kawai na ke menta ke bit ke biang jong ki pajba hapo kejela tak ke boong ru bagi pajba kilanya shon ya ke jenglong jengman jong ke sensyar ke khadar hapo kejela ke balapen kelalong ke jengjenjar ya ki pajba Henry ulong balada ki pajba kin kersian ya ki kertong jong ke parti klempep kejela kan mat iki jengkerku lengba ke jeng sensyar jong ke parti Trairi ke parti Riulum Nasyukwa panong yaki ba kaleer ke bapla kawan ban be hakani ke jela ke jungi bat khamtam hakabai dei bat kani ke san perthe ismo men chibun bahawna January jong ni usnem hayeng sa jong iba donbok mo donbok kemden ilayo ya ke jingi kendo jong ki nongelam iba hakmat jong kani Ribhoi District akba hagat kesni ngelayo ya ka jing penyeso jong iba bat hok normally sya kani keseng UDP ke jongi bat kani kade hau benai January mo bat donbok kani bakla bat ndai na kata sekiwe giri orang ba kum jong iba singkli lawan bat penyeso bat ke parti ke jongi aga santarik jong benai April MDC Badan Puram jong kani ke konstituensi hangte ha umwang rengkat bat kinong dersyang ke jongi ilawan bat peneso bat ke parti UDP ke jongi bat ke jingilang ha ketugas ngiru ke long ba syongshit hadu kata-kata bagi pajbak nong syongshong jong kani ke konstituensi ilawan bat bensingan yangi ha ketugas jingilang ha umwang bat kan riu terik jong benai ni Ilayo pat sakawi ke kenhon na keseng NPP apo ka jingilam jong iba Augustine Walang rengkat pat arspa san pongut kinong kersyan jong keseng NPP ha kani ke konstituensi ke jong pi kilawan man beneso pat ke parti UDP ke jongi bat menda kesengi pat ngiyo sa ke jingi beneso jong kini iriu ramba kibaya kit kibaya ba ya kani ke Ribhoi District la bon teligisnem bat menta lawan bat beneso bat kani ke parti UDP ke jongi dengan semua bah ke jingkren jong kini iramba nadu iba baya nadu iba penskem nadu iba Doris Suleny kia kren ya ke jingit deli hai tangkat do kami Indonesia don gibang ka politics kamle ta secara baru kalau gumjori ngirin gumjo hidup gumjo covid kinang bed bedok kinang ram kinang terkong kinang yaptroy ngom ubah penurung ya kata terkong perhat udai ubah kerja nengkong syua ya awan na ke konstitusi kapangila dem man ong Halas nem mencuat bahwa
berat kaya ke vote buat makalah nanti. Kibaklah. Boleh kibaklah. Lapan biang load ke development, roy kepa, lapan biang di surau, lapan biang di streetlight, lapan biang gom, lapan biang go yang saat nak lagi beduk saupu pra longit, hamde lower mopem. Am kuat berong na Andrei ya kam apa alala pan penjak apa lah penjak hijau kipat ba kinyum menta kau ngila hati apa yang dilihat nak pilih kan no plus ba aku siya sitan aku election hiyo kan no bobondo yo San Hajar kabai umshi dan ke 6,000 lara bede bersum cisi nemru menang yo kadang biang tik napata sisi dan ke 6 dengan tim kami yang hidupnya yang bersum tak cisi katakan dia dua kejom kau vote kejom kasurok bet lagi fight dot ngoi ki lara pilat yat akan di kepadai. Pemikir kami Polri India ngidon aku kendai di jela bat katulkan di Union Territory. Ki National Party ihap ban dia pun aman ini jela. Teng pembiang ia kejela I, pendu ia kejela B, pembiang U C, pendu U I, patpung terter. Kadai kejongi, kadai tek tam benta kejongi. Terkadang wisiyong bagi UDP, kadai ke parti kejongi, kadai ke parti kami na dengan domen, ban ia kun ia kahok, jongi trai dulu. Berkunjung banyak ada ialah kendung kesiap ban ihok tiba keriti sensar dari dia hi berokoi kala kulat aman ibe ibadai iban no somsno apo usam jom dari jelang ni halia dari kejori ini komite nongelam jong kongres bantai mat Sekapati UDP kalau mbak habeng kecinya inti kecumi hari ini kesini berislam kerjaan sedir kalau mbak kalawai kebangi dan benda kalau bisa alum do ini bagapati kan benangnya kesini kadang habeng jingklot tidak kadang nakaliang kecumi jemdan kedua dari wei pergi kecingkan kok sekapati kebangi dan ya boleh Cikgu kedai yang parti kepada kami ada malu sikata, mungkin ngelak punya semangat. Kumjur kamta hari ini step kebantar ada dari jisumen, kau ba nya ada way berpalok juga badal kami ba lumlah ramai badai vice president juga youth atau Ivan Ringhan ibadai assistant secretary juga youth congress juga. But hari ini step kebantar Kamdai kejingkut kini kejuan pedesok kejungi kini kejingstan. Nangge syekmat inambul keperluan kejungi bagi ladap balik pedesok tapi bagi sungai. Bagi balik kamha berpenjenai kekam hari ini kisni bawan harga kejingan mereka hari alam di samla alom taperiat ibalong ilong ajuan hari ini kisni bagi layo bagi keren beri. Te Shibun kiki kebana kalian kejumi kecing anglut kebangiwan hari ini parti UDP kelong ba nakalian ke parti keba lipet bagi kini bahak ini ke arja arpulai i anglut kelo ba parti UDP kanwan bensinca ha kerjela jumi blok way ni lamat bakat totally gisnam banai ke bensinca sya kiwei ki parti di nationalist malam di National Party, te kumba kibai jela kipai kemat, sya ki parti rulu, balai kejingli kebangkuak bangkuk kalau balai bahawa jela jungi
mlong mo bangin ai sisi lade bangin persyap shikimpi bangin pet ya kejupenia juga parti kejumi bangin ai 100% bangin yo bensin syaki dalade ya lade ka wei ke bangang dan gelong bang la hakiki national party kebangi don gelong bala ng sim ya gelong decision ihaban up na ilagi board bahalor lani ihaban up na do na Delhi bansim ya gelong linti kebangi ko banyak squad God way belum jogi ka dong kan hanya ripai ke jogi Pak Rolinson sadap kalau longkung susah tham jogi ripai gua mungkin chem kan phao nga ripai thmai bai hun i hai ripai temen jin sermu cilor redo nga sem pos ni jogi ripai ke thmai kepada teman, minta ikwa ikut kau cemai kepada sebelah. Nangis kan, bagai parti dupi, apa riboy, kadon ke bentak, berwadra, ya keroi kepar kehar kami ya, apa itu kadon riboy. Gimana tin? Pada gidon kawai kecingit tuli, gila, berlei nakam target ke dong ke thai,